Partizana imao je svoju predigru. Naime, pre nekoliko sezona crno-beli su pobedom nad Vojvodinom Srbijagas direktno uticali na njeno ispadanje iz Jadranske lige. U novosadskom timu smatraju da su Beograđani nedavnim porazom u Kragujevcu ponovo doveli u pitanje nastup crveno-belih u regionalnom takmičenju, jer im je Radnički direktni konkurent na tom putu. Mislim da naša uprava nije otvoreno krivila Partizan, jednostavno možda je to neka žal, neka jednostavno tada se to tako dogodilo, Partizan je odigrao, znači maksimalno, ne kažemo da sada nije odigrao iz nekih drugih pobuda, ali jednostavno možda taj poraz bude u krajnjem cilju mnogo koštao. Mi smo od Radničkog izgubili nekoliko utakmica i oni imaju kvalitetan tim. Mislim da smo mi bolji i da u nekom povećanom broju utakmica da to što smo bolji ćemo sigurno sa papira prebaciti na terenu. Smo izgubili ove godine od njih i u Jadranskoj ligi u Kragujevcu i sad tu utakmicu, tako da je mislim preslobodno stvarno tumačiti to da bilo kako nekom vrstom trgovine, ko nema razloga da trguje. Bez obzira na izražene sumnje, Novosađani još uvijek sve drže u rukama. Trenutno su trci 6 pobjeda i 4 poraza, dok se Kragujevčani sa polovičnim učinkom iz 10 susreta nalaze na 5. mestu, a prednost Vojvodine Srbijagas ogleda se u činjenici da je bila bolja u Kragujevcu.